Ti Masakbayan. Ti napalabas, naalukoy ni Trixie ni Lester nga agpa-ospital. Napanda nga rod iti ospital, adida impakada kada Claro kan Lucia. Inyawag mat ni doktora kan ni Claro, ti kaadda ni Lester iti ospital. Napan mat adagos ni Claro iti ospital. Iti mat ayanda Lester kan Trixie. Adda imbaga ni Trixie kan ni Lester. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ana pauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sapay ko ma. Tamayat itibagik ti agas. Kasano no saan? Ikararag tayo sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag itibagim. 20 to 30 minutes kano ko na ti doktor. Diyos ko. Sapay ko ma. Tamayat ti resulta na kanyak day take mo. No addaman tao ang maikontrakan ko na ti agas. Manmano sir. Awan ti kasi ti padasan. Tapno maimbagan kayo. Kasanon. Nujay ko na maman-mano. Kat may saak ijay. Ha? Apay? Mabutan ka sir? Kasla asino ka nakaung-ungat idadda kay di balayo. Itatama isayang ka ti panakaagas mo? Kabutang mo? Anya nga tatipang tualis ko kanit Trixie. Ang dapat kami iji ospital. Bambantayan na di inutil. Na, agsasaw ka matamay-may sa Sir Larry. Ha? Pirdi sa mataulam. Anda ka dita? Nangag mo, timbaga? Anya ka di dyan bagam, sir. Ulitin nyo man. Apay kumang ulitak nga eh. Para kanyak lang na dyan. Ang may kakit din. Ingkay dyan. Ay, saan ka day? Ano agsasaw ti tao amay-may sana kat ada deprensya sir? Di mo man disturbon ti panagpampanunot ko. Tada sol-sol barak. Sulbaran. Ibagam tatulungan kayo amang sulbar, sir. Siyak lang ti makasolbar. Panawan nakit di ditoy. Di nakdisturbon. Sige, panaw! Bantayan nyo ni Lester. Ipakaamuyo amin kanyak amarikrik na, kabayatan ti kemo na. Matungpal doktora. Ada ka di posibilidad asan anasaya at ipagbanagan na? Ada ngamin dagiti tao a sensitive launay ti bagida iti agas. Di tay amono kasta ni Lester. Ha? Kasta ka di, Dok? Sige, kaduak ti nurse, aging gaamalpas ti kimo na. Saan nyo apampanawan tapno maibagayo adagos kanyak? No anya ti ibagana, amarikrik na. Uwan, doktora. Apay Kaslad duha ti panagkita ka. Kaslad duha mat ti nurse. Kan duha ti Trixie ang makita ka. Mabitlaang nga road, sir. Tay nakibaga ka ni doktor. Di ta ka pailaang. Saan ka bumang bangon? Imbaglakit din. Tanaanos ni Trixie a caregiver ko. Apay nga medyo mawalawak. Madinsamat itibagik ti agas. Saan kumatyos ko? Kasyanak ko ma. Kumusta ni Lester? Apay pinanawam? Kunana nga min akasla agdwa ti makita na, Dok. Sige, tamapanak ijayan na. Ngam awan pagdanagam. Inino tong agsubli iti normal ti panagkita na kadagiti sumaruno a kemo na. Talaga ka di akas di ti makimo, Dok? May salaang kadagiti side effects day jay. Ngam saan nga iti amin a tao ama kemo? Kastagayam. O sige, umunak nga rudan iti ayan na, Dok. Ang mga no da masapul na. O sige, ta sumaruno ak matlanggan ka. Ang nakamat dito yung koridor. Kumusta kayo dito ospital? Kalkalpas ti kimo, sir. Agin ina na ni Sir Lester. Inawagak laang ni Nanang, tawan signal iji uneg. Mangmangan ka di matlaeng ni Lester? Uwan mat, sir. Ngam, idi madamatiki mo na. Ibaga na akas laagdwa ti panagkita na.
Ngam kunamot ti doktor, nga agsublin tumatlaan kano iti dati. Oh, sapay ko ma. Tadanam na maamay bagan. Babaen ti chemotherapy. Day tamot ikarkararag ko, sir. Agyaman nakiti panang kumbinsim kan kwa nang agpa-hospital, iha. Maasyanak namin kankwana, ta desperado launay, sir. Agpupudot akanayon. Ikat katawak laang makas di nga agpungpungtot. Huwag nga ron. Si Moko pa yan ni Lucia amang ibagbaga ang mapanda iti ospital. Kumusta ti Marik na kalpasan ti kemo? Kasla, nabanugak lang, lolo. Kunamot ni doktora, agagangay ka no, iti makemo. Agpaimbag ka nga ron apok, ha? Awalan ti kadkadwa ki opisina. Apay adiway aban ni Larry. Tapno makasursuro, lolo. Narikat nga isursuro na dya tao. Kulnet. Sabali, tiyar aramitin na. Sadot mo't ngamin na nag-adal. Baka pa-stress. May mbaganak ko mga rudan, lolo. Tapno may kayo tulungan. Tulungam ti bagim, apok. Adamot lang kan kalay ta. Tapno agimbag ka. Kasta nga ron ti bagbaga ni Trixie, lolo. Mangiluto kay tinaimas at araon, tain kabalunan da Lester ken Trixie. Matungpal, sir. Ay, kumusta ka din ni Sir Lester, sir? Nalpasen ti umuna a session ti chemotherapy. Kasta ka di, sir. Damag ko nga agkalbukan o ti makimo, sir. Pudno ka di? Well, luwad man saan nga agkalbo kat manmanulagan. Agnanayon ka din akalbo, sir? Saan mo agtubon tumatlaag. Ay, kasta gayam. Kunaklakit din no agnanayon akalbo. Agtubo magayam. Nagbanglon na tayo luto. Andi ka din ita? Ibalon ka kada Sir Lester ken Trixie daytoy, sir. Anya? Ibalon mo amin na tayo luto? Isumat tibilin ni sir. Apay pa lang kami nabalunam. Kat saan mo't lang ang makapangan ni Lester? Nadya mo lang caregiver kimangbangan. In kayo ibagad ay taken ni sir. Isumat tibilin na. Kaya't mo ka day ta ibagak day taken kwa na, sir. Di ka kararamil. Ang mga pagawidan ka di na oras. Apay kumapagawidan dak, sir. Da kayo ka din ti mga ramid ka dagiti trabaho. Tilukon. Apay, anya ak, katulong? Usarang mamatautak musika. Nagmayat matan ti kwartuyo diti ospital. Adda TV kan sofa. Private room ngamin manang. No di tawad, awan. Adupay akama ti agiin na si Dag. Nakaturog mat ni sir. Di nakakadiririyawan ditoy. Saan mat manang? Di pa nagriryaw na idi balayda kat bunga ti kinadesperado na. Kas tagayam ti kunada a desperado a tao. Tila iramraman na bugbugkawan. Pati siya kat binugbugkawan na. Kung nangarodan ni Sir Claro, awatan tayo ti kasasaad ti masakit a tao. At na nga ta birtud mo, ta pinagbalbaliw mo ang naming pinsan ni sir. Unay kat tabirtudan manang. Awan ti birtud ko. Hello, anak ko. Adda kayo kadipay dita ospital. Wanang, ano sa nyo pa'y basit no saan na ka makauawid Saan ko ngamin ang mabali na panawan ni Sir Lester? Kumustaan kayo laeng mata, anak ko. Kasanoong ay mat, day Taiwan mo. Barang sumaya at tunang. Nulakat mayat iti bagina ti agas, nalabit ang maimbaganan. Mabalin mat gayam ang maimbagan ti kasta sakit. Kunaklakit din nusahan. Mabalin ang maimbagan nang, nusurutan na lakit ti amin nga ibaga ti doktor. Kasta ka de. Ala, sige pa yung arod anak ko, tagin anaka. Bye.
Saan kay kadi pa anapan iti ospital, Lola? Anyat gungguna na nga ije masuswelduan a caregiver. Maulawak ang makaangot ka dagiti agas ije ospital. Pati ti katulong kat imbaon ni Lolo anapan namalon. Apay anapan pay lang ijay dayjay nga Aiza. Dua dakit din ija ayan ni Lester. Huwag nga rod Napanla ko magimatang na di at Trixie iji restaurant na. At damot asida ga restaurant ijay. Mas daawak mo't iti dayjay a klaro. Makapasuron. Apay nga imbaon mo payla ni Aiza iti ayan da Trixie. Anyat gungguna na adakkel ti sweldo dayjay a Trixie. Mas daawakin ka. Apay nga adayo tiriknam iti pudno nga apo ko ta. Idinto ta asidag ka iti peke nga apo kom. Anya ti kayat mo asawen iti peke nga apo ko. Saan ko kumangay baga na ito'y? Tamok ti madi nga ugalim nga mapilit hanak. Mati kawak iti ibagbagam klaro. Lawlawagam kuma. Idinagyan ti anak ta akadwa na ti asawa na ijay Cebu. At dadi ta ammo ang napasamak ijay. Anya dayta anapasamak. Kunada ang naganak da. Ngam adda nakitak iti papeles da iti agasawa. Idinagidanda ang aksidente. Anya dayjay a papeles. Kita man klaro. Imbag ta simmangpet kan si kaakatulong. Ingkagluto ta mabisina kon. Ay, wan sir, mapanakon. Inununamkit din dagi awan serbin at tao. Ngam ti tao nga dadi ti balay. Awan sirbina. Apay nga awan sirbina ako na ayo, sir. Awan ka di ti sirbi ti kasinsinyaw. Ada ka di pa serbe ti may nga inutel. Masigurado kada di Trixie ti mangan iti imbalon mo. Ta saan mo't ang makapangan ni Lester. Mangan kayon, sir. Naimas to imbalon ni Manang Aiza. May gayam ni Manang Aiza. Anya ka di day tayong balon na. Basta, naimas daytoy, sir. Imay itay nakaturog ka. Sige, mangan kan. Tadya pa nagtumar mo pa iti agas. Madamdama, umay ton iyag ti nurse ti agas mo. Agiddan ta nga roden na mangan. Mayat, no adda kadwa mangan. O sige, ngam ikarim akaadwam ti kanam tapno mga anak mo't. Anya, pinaduan tayo ti kanan. Uwan. Basta, kanam amin nga ikabil ko iti plato kan malukong mo. Di naksauran. Amangan matno kargaam, ti saan amalayaw ti kabalyo. Anday ta ti kunkunak a papeles. Basaan, tapno maamuam tinabayagan a palimad ng iti agasawa. Adoption paper dayto eh. Kaya't asawan nga ampon laeng ni Larry. Sana pudpudno nga apo ko ta. Dinaluktalak na ita. Saan ko ngay magbagakin ka? Takasimat ni Larry ta ubing dapay ide. Jakla impagarop. Isu idi ti adda nga inasasikasok tamasaksakit idi. Angam ita tanimot Lester apudpudno nga apo ko ti agsaksakit. Jak manlain kan kano. Agbali mo't siguro ti suron mo ka ni Lester. Iso, ti pudpudno nga apo ko ta. Ngam siyak, impatag kulata ni Larry, taawan basol na iti pasamak. Anya tinaramid ko. Kaasimat ni Lester nga apo ko. Ada na panan ni Aiza. Iso asikaman ti ibaon ko amang gatang kadagiti inlistak. Anya ka rin na kita, Lola. Kita day ta inlistak. Amumot siguro ti panggatangam kadagita. Agdudo mamut anat natin kan prutas na iti nakalista. Juan,
Ingkan, taikan ka iti igatang mo. Saan kan nga agreklamo? Apuraem, tadapay papanak. Ang adda papanak ita lola. Urayan yon ani Aisa. Taison ti baon nyo. Italaeng nga ibaon ka, Lari. Kayat mo ka di tadikan ik-ikan iti kwartam. Awan lang arod ti trabahom, ngam sadot kapai. Anya ka di ti birbirukan niyo, sir. Luklukatan niyo mat dagiti cabinet. Kanti ref. Ayan nagiti prutas aginatang ku itay bigat. Awan damatan. Dagijay ka din na loom amangga, lansunes, kada apple, sir. Tapi nga, naganang pa lang. Basta prutas. Ayan dan. Alangan nakinan mo amin nagijay, kat nagadaw. Saan nga ta? Nga isudya impan ni Madam Ija Hospital? Anya, impanda iti ospital di nagadaw. Siya pa iti pinaggatang na. Sikat ipinaggatang na kadagijay. Di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryetay wita alawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaw ni Nana Lucia ni Larry agumatang iti prutas. Saan nga mo ni Larry nga ipangayam ni Nana Lucia dagiti prutas iti ospital. Kat idi sapulan ni Larry dagiti prutas, mas daw daytoy, tawan maten. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya, impanda iti ospital di nagado a prutas. Siya pa iti pinaggatang na. Anya? Sikat ipinaggatang na kadagijay? Di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay. Adamat impagatang na kanyak, sir. Impan na iti Ija Hospital. Anyak naknakan ita ni Lola. Apay anapan mo't lang iti ospital. At, siya pa iti pinaggatang na kadakit yung impan na. Oh, apay anay ko lang kayo, sir. Ada ka di parikaw. Ay, di naman pagdamdamagan, tamastursuro na. Kumusta kan, apok? Nalpas ka numatan ti umuna a session ti chemotherapy anay sayang katkan ka. Imay kayo mat Lola. Nasayat mat imarikriknak. Lola, sorry. Iti saan ko analapdan apan ang ririyaw kada kayo idi. Lipa temunday jay, apok. Oh, sorry mat no kinagura ka. Nakurang ak iti pan nakaawat iti kasasaad mo. Saan ka dihin amad maditirik nam, apok? Saan mat Lola? No idi payla ko mga imanugutak, iti imbaga ni doktor ang agpakemo ak. Nalabit, saan akim maro kumati kasasaad ko? Si kantumot ngamin, apok. Takrot ka nga agpaagas. Napana ni Madam? Adaman nadlaw ko, sir. Apay kasla imanos. Nadlaw mo kadimat. Adu pa'y tinyag na prutas. Wan nga rod, ado pa'y tiinyag na pagsukatan. Puro barupay. Sigod ka di alupot mo dagitoy, sir? Kasla saan samot? Baro na kita. Itala nga ron nga inggatangan nak ni Lola. Ngam adanadlaw ko, sir. Kasla nasingad ka ni Sir Larry ni Madam. Idi nga minubing kami. Kanayon nga agsakit ni Larry. Isuak kanayon ti ayan ti atensyon ni Lola. Tanusan nga agurigor. Aguyak.
Isumat lagayam, sir. Apeng impanyo amin aginatang ko aprutas iti ospital, Lola. Di kay penang ibate. Adda ka di reklamom? Iditi ka na yun nga agsakit. Inted kumat amin ang masapsapul mo. Lola, Iso arumbeng nga ipaay kumatken kuwa na tipagrebengak akas lola na. itaman payakas to'y ni Lola. Anya nga tatinaknakan na. Masapul man yan ti laboratory test. Tapno makita tayo, no ada nagbaliwan lagi ti resulta. Ita ka din, Dok? 1. Ada umay ditoy ang mangala kadagiti kasapulan ang maala kan ni Lester. Kas kumaiti dara kan dadumapay. Dok, nakasagana mata ka na yun ni Sir Lester. Maamuan tayo ita no epektibo tinaisayangkat kan ni Lester. Kasano na awan nagbaliwan na, Dok? Kaya ta sa wanday ta asaan na akabagayan ti agas. Kapilitan asukatan. Ay, kastagayam, Dok. Sapay ko mga rod, tamayat kan kwa na tinaisayangkat nga agas. Hello, Doktora. Nakaawag kayo man. Maragsakan amang ipadamag. Amaya ti resulta tinao di a laboratory test ni Lester, sir. Agyaman ako una iti Diyos. Ken kastamat ken ka, Doktora. Husto tayo ko na kakabayatan nga umang-angas ti tao. Saan tayo ang maawanan itinamnama? Nilangamin Lester tinaawanan ini itinamnama, Doktora. Imbag ta nakumbinsir yung matlaang nga agpaakas, sir. Dakkel unay ayamanag iti caregiver na, Doktora. Tsaka mo, no, kasano ang nakumbinser na ni Lester? Amangan mat no ada sa bali ang makagapo, iso nga imanugot matlaang ni Lester. Naitatisan ko nga amo, Doktora. Umayak man ita dita, Doktora. Sige, bye. Lola, awanan ti kwartak. Ikanak man tada papanan mi karag ti barkada. Saan na para barkada ti pagbambanugak akwarta? Ingkakit di agbirok iti trabahom. Anya ko bagay ti sir kakatrabaho kat sa anak mo't anakaturpos iti kurso. Apay ngamin asim mardeng ka idi. Di mo ingaed tinagadal. Imbag ni Lester tanakaturpos. Di namot la maaramat, ta inutilun. Saan nga inutil ni Lester? At dala ang sakit na. Isu nga rod nga da ija ospital. Hanggang saan na maagasang tayo jay, Lola. Maagasan ko na ti doktor. Adula ang a proseso ti maisayangkat. Nga maagasan ni Lester nga apo. Kunam asaan ka amapan ita ija opisinam. Apay nga ron anak karubwat ka, klaro. Mapanak iti ospital. Mayat kano, ti resulta ti lab test kunat ni doktora. Awagak man nga ron jay taltalkak iti negosyo. Ta isupay lati makaammo ijay. Apay, papanam. Kumuyugak matkan ka. Mapantay ija ospital nga ayan ni Lester. Imbag man ta naglimpyo mo't lang ti utak mo. Sigud mat alimpyo. Nakulaapan la siguro. Mabalin ka di akabayatan ti kaadayo dito ospital? Inakbasit igatangan ni nanang ko iti agas na, sir? Nabayagan kayo ngagpaiso dito ospital. Saan ka pa'y gaya managawawid? Saan ko mat ngamin ang mabalin na panawan ni Sir Lester? At to'y ti sweldom. Inkaigatangan ni nanang mo ako na. Agyaman ako na, sir. Agsubli ak tumatlang inton malam. Uray saan ka unay nga agapura nga agsubli. Ta sa anak mo ta sumrek ija opisina kita. Agyaman ak manan, sir. Sige, panawan kayo nga rudan ditoy. Una ni Lolo asaan na sumrek kita. Apay nga awan dito.
Nagkuyog da ka ni madam anapan ni ospital. Apay ka day? Nagkuyog da ko nam. Imposible. Apay ko mga imposible, sir. Dakas ka day? Kat apo ko damat, jay mapanda pinasyar. Kaya mo kong minkat sana kayat ni Lola ti Mariawan. Isa di na kayat ti mapan ni hospital. Napanmat idi na minsan. Ada pa'y prutas nga inted. Nasaan ka day, sir? Apay nga rod nga grungiit ka ngay. Panawan ka malangan. Ay, pumanaw kayo, sir. Ah, di- Papanan nyo ka day? Di ta kwarto ka hadang nga. Imbag taadda kayo adwa diti ospital, sir, madam. Nasaum ka no. Amayat ti resulta ti laboratory test ti apo ko mi, Dok. Pudno day ta, madam. Kaawatan ano itultuloy tayo tinarugyan a proseso ana isayangkat, mayatton ti amin. Maagasan matgayam ti apo ko. Pagyamanan mi unay dayta iti Diyos. Kan agyaman kami matan kan ka, doktora. Imbag ta nakaawit kamutla ang anak ko. Kasanungay ti aywan mo. Adda namnama amaagasan nang. Naisayang katon ti chemotherapy na. At daka di pa'y iti ospital. Kasanunga rod ang nakaawid ka. Adda iji dagiti agasawa a boss mi nang. Nagpakadaak ngam agsubliak matlaang inton malam. Nagbaliw ka di mo laang jay kunam a kinaunget na. Nang. Naungat la idi gapu iti kasasaad na. Dakkelan tinagbaliwan na. Nasaya at mat nga rod nun agbaliw anak ko. Ang adaman madamag ko. Kasano no maimbagan ti aywan mo. Caregiver da kakadipay. Ha? Aywan anya. Kasano nga agpaiso no maimbaganan? Asino pa'y nga iti aywana? Kumusta kan apok? Nakasaomi ti doktor mo. Ket mayat ka nun ti resulta ti amin. At dagimin awaan tirik na, Lola. Sa anak unayin nga agulaw. Kan makaturog ako ni tinasayaat. Senyales at talaga nga agimbagkan, apok. Wan ka no nga rod, Lola. Iso na lang. Tanda ka no agas ang masapul a kanayon ko at tumaren. Sana bale. Gatangan tayo dahi nga agas. Kunaklakit din. Noon namnamak gapoy tirigat ko. Maulawak. Diyak pa yun makaturog. Kaslapay at damang manggag ko nga awang diyak maawatan. Gapo siguro, tadi ka makaturog ako nam. Iso akas laad da awang amang manggag mo. Agsubliak manan ni ospital nang. Umayak to manan. Ay uwan anak ko. Aganos ka taada ka nga rod trabaho. Sana bale, takanayo mo't nga umay dito iti kabsat ko. Amang kitkita kada kayo. Umay kalatano at dawayam. Tamaihiliwak mo't kang kaanak ko. Nang, di ka agdanag. Tauray siyak, mailiwak mo't kada kayo. Imbaglakit din Tasan akim markaro ti sakit ko kabayatan ti kaawan mo. Iso nga rod agat gatangag amin nga agas yo. Tapno masigod, nanang. Anda ka di mo't lang nagbaliwan ti kanayon nyo abisitahan ni hospital, Lola. Panagkunag kat awanan ti namnamara jay. Saan ka nga agsaw iti kasta iti apukok? Apay ko mga awan namnama na ako nam. Nagbayagan nga iti ospital. Di damot la pagawidinan. Pagawiden danto inton maimbagan. Alangan a pagawiden dan no saan pa'y anasaya at ti kasasaad na. Isakit nan samot tanda dyan nga inutil. Anya ti iday-dayamudom mo. Awan. Umanawak man langan. No amokla ko maasaan na pudno nga apuko ka, Lari. Si kalakit din tinangipapaayak iti panagdungok.
Madlaw ang nagbaliw ti panakilangan ni Lola kanyak. Kasla dasuron na kanya kon. Apay nga ta. Ang nakadi inaramid ko, adi na kinayat. Awan mo't amok. Mas dawak. Tapay nga masidagmutan tirik nanay ti dadya nga inutil. Nakitam ka rin tayo kartib si kakatulong. Ay, kutsilyo ti aramatak dito'y kusina, sir. Sana karteb. Saan ko adam damagan, noon niya ter aramatam. Ti ko na, nung nakitam ti kartib. Ijay tokador, ijay salas ti pangkitaan nyo, sir. Hinkabil mo ka di, Ijay. Saan nga ijay? Iti istante, sir. Inakman kita, awan nga min itekan. Ijay ti ayan ti kartib nga amawk, sir. Apay, di ka makaid na. Anya ti pakariribukam. Inted ko kadikan ka di adoption paper. Saan ka di, nginted konken ka? Apay, adamagam, no inted mo kanyak. Jakmeten malagip tinangikabilak. Inuwaram samad. Kasanon na makita ni Larry. Makita na nga ta. Adda ka di ijay balay, idi imay ta. Tsaka mo, no da ijabalay, wano rimwaran. Anya nga ta ti epekto na kenkwana. No makita na dayjay nga adoption paper. Imbag, no saan ang negatibo ti epekto na. Andaman nga tan romsa parikot, nukas kasanaw. Si Kantomat, nagararamit kay ti sakit ti ulo. Umuna aksa, tain nakitaan. Amangan no na ibatik ijay salas. Ayan nga tadya kartib. Kita pan amin karag iti tokador kan istante. Nih, nya dito. Pasak man. Certificate of Adoption. Larry Viernes. Ited mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibiyangan dayta? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ano naman yung papel? Basaak man. Certificate of Adoption. Name of child, Larry Viernes. Ited mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibiyangan dayta? Nabasa kong tinakasurat iti papel, Lola. Ampunak matgayam. Apay adi yung imbagbaga. Nabitla ang anakitak daytoy a papel. Induldulin ni Claro. Tsakla yung pagarok. Saan nakapudpud no a Viernes? Ngam saan da kamot nga indumduma. Pudno aka pamilya at dinangibilangan mikan ka. Iso akas taka kumamot kada kami. Mapanak pa iti kwarto, Lola. Pimanawan. Nabasa nakat nga rod ti adoption paper. Sapay la kuma. Ta saan a negatibo ti ibunga na kenkwana.
pudno ka di tinangag ko asaritaan nyo ka ni Sir Larry, madam? Yan tangay nangag mo. Ilibak ko ka di pa eh. Jakla impagarup, madam. Ti amok kat pudpudno nga anak ti anak yaw. Oray siyak. Day tamat ti amok. Idi pa'y gaya man nakita ni Claro day ta a papel. Ngam inlimod na kanya. Nasingpet ni Sir, madam. Di na siguro kaya't amadadaal tinapintas alangan-langan yaw. Iso nga inlimod na. Huwan. Ngam idi makita na. Amas ipatpadag ko ni Larry ngam ni Lester. Impakita nan. Anya nga ta itatiaramidan ni Sir Larry, madam. Dayta, ti saan ko nga ammo, Aisa. Maragsa ka nak. Tamanipod na isayang katkan katiki mo. Madlaw tinagbaliwan ti bagim. Limok magkansim marantakan, sir. Dahitoy, katdakal nga utang ko anay bag-anakam kan ka. Miss Trixie Santiago. Unay daytan, Mr. Lester Viernes. Pudno matimbagak. No saan ka nga may ijay balay. At daak pa'y lang siguro ijay nga agreriyaw. No kasta nga adda makisaw kanyak. Takagurak no adda mangibaga kanyak nga agpaagasak. Malagip mo ka di pa idi imbarsak mo ti baso, kat naibal lang ti gatas mo. Wen, kat inan-anusam a pinunasan. Imbagampay, nga imbag, tasan nga isbo. Kaya't kalaang a pagkatawaan idi, tanakaungungat kamat ngamin. Iso nga ulitak ti agyaman kan ka. Sir, papanawan dak ka din iji balayo, no maimbagan kan? Madlaw ko analiday ka unay, sir. Saan mo ko mapagladingitan tinadoktalam? O sino nga tadag itidadakal ko? Apay nga impaampundak. Amangan no marigrigat da, sir. Isu nga impaampunda ka, takayat da anasaya ti masakbayam. Kasta nga ta. Kastama ti kaduan ang mapaspasamak. Uno saan? Disgrasyada ti ina. Isu nga impanda ijabalay ampunan, tapno di kaasi ti ubeng. Daksang gasat. Tanatay dagiti nangampun kanyak iti aksidente. Imbilang da ka ma it akas pudpudno nga apu ko da, sir. Nasingpet da ken ka. Kasta ka kumamat kadakwada, sir. Nalabit apod no ti imbaga ni Manang Aisa. Nga amangan no maringrigat dagiti pudpudno adadakkel ko. May saakmat karon na maringrigat no bilang lang. Imbaglakit din tanasingpet dalolo kan lola. Ngam, siyak, naglablabesak. Kan, ura na giti nararamit ko kan Lester. Saan anasayaan. Kat, isupay ti pudpud no nga apo ko na. Nakita mo kadimot lang ti adoption paper. Wan. Idi nakadano nak diti balay. Nakitak nga igam ni Larry ti papeles. Inalak ang nabasanan. Kunakon kat. Imbag ano saan anang wala. Saan ba't? Nadlaw ko ang naglidahay ngam awanen maaramidak. Di kan tumat na kan anad. Saan ko ngayon ruar na papeles no saan naga po iti aramid mo? Naamiris ko ti bidot ko. Idi inruar mo dayjay a papeles. Raumen ka, tanagtalinaad ti kinasaya at mukan ni Larry. Kat ikagumaak atuladen tinasaya at akababalin mo. Klaro. Agyaman nak, tanakapagpanunot kamatlangan. Kunak no iwalin mo kas apo ko ni Larry. Maisayang ka ti maudi, Kemo, Lester. Numayat to ti resulta ti laboratory,
Mabalin yun ti akawid. Follow-up check-up tulangan ti sumaruno. Kasta ka di, doktora. Maimbaga na kon. Adamat laagas nga itat ko kan ka, kabayatan nga da ka iji balayo. Saan mo ko maaliwayan ti agtumar? Mabalin ko ka di ti agsubling agtrabaho, doktora. Basta saan ka nga agpuyat. Kan masapol atong palam ti ibaga ti dietitian mo akanam. Matungpal, doktora. Tungpalak amin abilin nyo. Saan ko nga imbaga ka ni Lolom ama discharge ka ita? Sorpresam latta idan iji balayo. Wan, doktora. Awagak langan ti driver me. Taiso timang sukon kada kami. O sige, Lester. Hello, sir. Nakaawag kayo man? Manang, mangisagana ka man dita iti aduan na imas amakan? Umayto ka di alaan ni Trixie, sir? Basta mangisagana ka. Jay, umanay apara kada tayo amin, manang. Eh, ita ka din, sir. Biglaan mo't day ta panangibagayo, sir. Imbag ta nabiitak pa yan na kitsyenda. Kasta ka di, manang. Madamdam ha. Ada ni Trixie dita. Sige pa, manang. Bye. Aling araw, sir. Bye! Nagpaluto mo't ni Sir Lester iti ado kanu amakan, madam. Umayto kanu alaan ni Trixie. Oh, kasta ka di. Amangan no adasa nga ili na amapan ija ospital. Isu ti agpapakan iti sa nga ili na ket ospital dayjay. Ay, amumatan ni Lester. Ado ngamin, dagiti gagayem na. Sa bagay, man nakigayem mat ngamin ni Sir Lester. Gayem nan samot amin nakaupisinaan na. Ala, agluto ka nga rudan. Amangan numasa pa nga umay ni Trixie. Ang aguray ka. Apay ako na nga umanay ka no kada tayo amin. Amangan no agpada ti bilang tayo, iti bilang ti nga ili na ija ospital. Kasta nga tang agpaiso. Pagdamot nagungur alugan. Asino nga ta? Adda ka din na pa ti driver kat kasangsangpet? Jak namin nakita itay ti garahe no adda ti lugan ijay wenno awan. Awan mo't nang imbaw na ken kuana. Apay nga irwar na tilugan. Napanan na ngay nga rod. Lola, Lolo. Adda kamin. Adda kayon, apo? Ay arakupan ka man, Lester, apok. Ay, di mo pa'y imbagbaga nga agawid kagayaman. Naimbagan kan, paro. Ay na, agyaman tayo iti apo. Lolo. Nakaluto ka din ni Manang Aysa. Mangantayon, tamabisina kon. Adda tayo amin dito kusina. Ngamapay nga awan ni Larry. Ada siguro ijay kwarto na, apok. Siyak man ti mapan mangayab ken kuana. Sorpresa ak ti kasinsin ko. Anya nga tatimakunan ni Larry no makita na ni Lester. Sigurado mas daaw. Di na namnamaan, animbagan gaya man ti kasinsin na. Manipod na amuan ni Larry tipudno a kinatao na. Saan una yan arimrimwar? Nangrik na siguro. Namnamaak nga agbaliw tirik na na. No ipakita tayo a kapamilya ti pangibilangan tayo kan kuana. Sino tagtok-tok-tok? Inakilokatan. Lester? Si kakading agpaiso? Wen, siyak day to'y insan. Saan nga lalya? Ay nada kami namin idyo kusina. Ngam nadlaw ming awan ka. Umay ka, intay mangan. Naimbagan kan, insan?
Agpaiso ka di makit-kitak. Agpaiso, insan. Ala, umay kan. Tayin tayo mangan. Sige, umaya ko na insan. Kaya't kung alam dahil akong daway, ngagyaman ka na kayo, lolo, lola. Oray di dak apo ko, imbilang daklat ta apudpud nung apo ko yo. Kasanuan amuam ti palimod ni Lolo, insan. Amom ti palimod ko, Lester. Un Lolo. Idi ngamin adda ipagpabirok yu kanyak apapeles. Idi ayan dagiti papeles yo. Nakita kon ti adoption paper. Kaya't mo asawan, amomon nga amponak. Di mala nagbaliw ti tratom kanyak insan. Un insan. Awan basol mo. Taubing ka pa'y idi. Anya nga iti amom. Kat ubing ka kat ngarod. Agyaman ako unay ka na kayo. Nagsisingpot kayo. Tuladag mati kinasingpot yo. Sir, inak kumapay pa Sharon ni nanang ko. Itulod kan. Baba ni tilugan ko. Ha? Ay, kababain mo't sir. Agmaneho kayo adi na oras? Anya ko ma. Umayak mat ije balayo. Oray, umyan tayo jay. Nulakit di palubusan ni nanang mo. Awan mo't ti extra arom apagturugam ije balay mi, sir. Kababain. At damat siguro datar ang mabalin a pagturugan. Kaya't yu ti maturog iti datar, sir? Apay kid din asaan. Nang, ada kami. Kadwak ni Sir Lester. Naimbagan ka din ti boss mo, anak ko. Gapo iti anak yo. Iso anak paagasak nana. Gapu iti anak ko. Anya ti kayat yu asawan, sir. Agayatak iti anak yo nana. Ha? Palubusan da ko maamangaram iti anak yo. Maikari ka di ti anak ko ken ka, kat marigrigat kami laang, sir. Di na ko maawagan iti sir nana. Syakit di at timang damag. Numaikariak iti anak yo. Ngamin, ada sakit ko. Saan ko ang mainakman dagita abambanag, sir? Adda ka da kayo dayta. Kidawak, adi na ko maawagan iti sir nana. No adda pan nakabalin na. Kat anak, tiyawag yu kanyak. Apayakas di ti imbagang kaninanang ko, sir? Dakas ka di. Manipod imay ka dito'y balay. Nagayatakon kan ka. Ha? Apay nga rod anak kaungungot ka idi kanyak, sir? Agsipod, tadyak pa'y nakita dagiti nasaya at atalugading mo. Anya kumangay dagita atalugading ako nam, sir? Si kalakit din aya. Sir ka, sir. Sa anak mo ta maestro. Lester, kunamlatan. Naimbag nga rod, takayat dakpay nga agyan dito'y. Kat, awan mo ten pumpunasak, awaris mo. Naimbagan ka mo ten, sir? Pakaragsakak ti kaadam. No di naksumbatan. Naliday ti lubong ko. Saanan akas itaan naragsak. No addaak itinenam. Saan yung kadi apawilan ni Sir Lester no agduyos ka ni Trixie, madam? Nula kat takayat dati tunggal maysa, awan dakas na aysa. Sa bagay, madam, no saan aga po ka ni Trixie, ang mga no adapay la dito'y aruman niya, wadi pa'y naimbagan ni Sir Lester. Day tamat ti ko na ni Claro. Iso asaan mi apawilan, no agin dayat daadwa. Naragsak ni Sir Lester manipod na imbagan. Kunana asumrek pa yan, ija opisina da ka ni Sir Claraw. Sumbatan nakmaten na Trixie. Anya ka di pa'y ti aramidak. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kan ka.
O sige, tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka nga ruden. Agyaman ako unay Trixie. Dua tamot laangan. Kat sikat ti agbalin a caregiver. Iti bangunan ta a pamilya. Masiguradong ka di asaan atubang da lolo kan lolam? Uray asino ti agdapdap pa. Awan makaipawil iti ayan ayat ta. Ibagakit di kadakwada ngagkalaysatan iti mabiit. Ha? Kalay sa adagos? Awan matla papanan na no di kasta, Trixie. Isong agkalaysatan. Kablawan kayo, Insan Lester, kan Trixie. Sapay ko mata manayon tiragsakyo atwa. Agyaman kami, Larry. Agyaman kami insan. Ay na, bagay mo ti bestman. Isuasi ka ti pinilik a bestman ko. Agyaman akit panang pilim kanyak. Ikare, agbalin at anasimpot akasinsin mo. Wen, insan. Awan tinasaya at amasakbayan ti tao. Numadi ti kapanunutan, kan aramid na. Ikare, agbalinak mat anasaya at akas kada kayo, Insan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalica, Teresa Calay, Mary Jane Castro, Emily Calica, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Review script T Caregiver 4-6. T Caregiver episodes 4-6 feels like the part of the story where sacrifice stops looking inspirational and starts becoming painfully heavy. In the first 3 episodes, the story introduced the emotional world of caregiving, the duty, the distance, the homesickness, and the responsibility of choosing family even when your own heart is tired. But in episodes 4-6, that burden becomes deeper. This is where the story begins to ask what happens when the person everyone depends on is quietly breaking inside. That is what makes this section more emotional. The caregiver is not only working. The caregiver is carrying expectations. They are carrying guilt. They are carrying the needs of other people. They are carrying the fear of disappointing the family. And sometimes they are carrying all of that without anyone noticing how exhausted they have become. This part of caregiver feels like a story about the dependable one. Every family has someone like that. The person everyone calls when there is a problem. The person expected to understand. The person who sends help, gives time, sacrifices sleep, adjusts plans, and somehow still gets asked to do more. At first, people admire them for being strong, but later, that strength becomes the reason others forget they also need care. Episodes 4-6 likely move into that painful reality. The caregiver may still be doing the right thing, but doing the right thing does not mean it is easy. There may be moments of emotional exhaustion, quiet resentment, loneliness, and guilt. The caregiver may love their family deeply, but love does not remove tiredness. Love does not erase longing. Love does not make a person immune to burnout. That word burnout is important for this part of the story. Burnout does not always look like giving up. Sometimes it looks like continuing, but with a heart that feels empty. It looks like smiling while feeling numb. It looks like answering calls, doing tasks, and fulfilling duties, but no longer feeling seen as a person. It is the exhaustion of someone who has been strong for too long without enough support. Caregiver becomes meaningful because it shows that sacrifice has emotional consequences. A person can accept responsibility, but if the responsibility is never shared, it becomes too heavy. A person can help family, but if the family only receives without understanding the cost, love can begin to feel like pressure. A person can serve others, but if no one protects their dignity, service can become pain. This is where the drama becomes more mature. It does not attack family duty. In Filipino and Ilocano life, family responsibility is deeply important. Helping your loved ones is honorable. Providing for them is a form of love. Taking care of someone vulnerable is meaningful. But the story also reminds us that responsibility should not become a one-person prison. Episodes 4-6 seem to explore that line between love and burden. When does helping become too much? When does sacrifice become unfair? When does family expectation become emotional pressure? These questions make the story powerful because many people live inside this situation without saying anything.
The caregiver may feel guilty even for wanting rest. That is one of the saddest parts of caregiving. A person may think, if I complain, I am selfish. They may think, if I rest, I am abandoning them. They may think, if I choose myself, I am failing my family. That guilt can be heavier than the work itself. This is why the story feels so human. The caregiver is not only fighting outside problems. They are fighting an inner voice that tells them they must always be available, always patient, always useful, always strong. But no person can live forever as only a provider. No person can survive emotionally if they are only valued for what they give. Caregiver episodes 4 to 6 remind us that caregivers are not machines. They are not endless sources of patience. They are not emotional containers where everyone can place their problems without giving anything back. They are people with dreams, fears, loneliness, and personal limits. Another strong theme in this part is the pain of being misunderstood. A caregiver may work hard and still be accused of not doing enough. They may sacrifice daily and still hear complaints. They may send help, give time, or care for someone, but others may only notice what is missing. That kind of misunderstanding cuts deeply because it makes the sacrifice feel invisible. This is a very real family wound. Sometimes the person helping the most is the one people criticize the easiest. Because they are always there, others assume they will continue. Because they are responsible, others forget to thank them. Because they do not complain loudly, others believe they are fine, but silence is not proof that someone is not hurting. The emotional conflict may also involve distance. If the caregiver is away from home, every responsibility becomes more complicated. They may be physically present for the person they care for, but emotionally separated from the family they miss. Or they may be serving a family member while feeling disconnected from their own life. Distance creates loneliness that is difficult to explain. A phone call can comfort them, but it can also make the homesickness worse. A family update can make them feel included, but it can also remind them of everything they are missing. A simple request for more help can sound normal to the family, but to the caregiver, it may feel like another weight added to an already tired heart. This part of the story also seems to show the emotional cost of delayed dreams. A caregiver may have personal goals, but those goals are placed on hold because someone else needs them. They may want to study, build a family, rest, return home, or start a different life, but responsibility keeps pulling them back. That is a painful kind of sacrifice because the person is not only giving money or labor, they are giving time from their own future. Caregiver asks the audience to respect that cost. When someone sacrifices for family, they are not only doing a duty, they may be giving up years they can never recover. They may be delaying happiness. They may be carrying loneliness so someone else can be safe. That kind of love deserves more than casual appreciation. It deserves real understanding. Episodes 4 to 6 also bring out a difficult lesson about boundaries. Many people think boundaries mean a person does not love enough, but healthy boundaries are not rejection. Boundaries are protection. They allow a person to keep helping without destroying themselves. They allow love to continue without turning into resentment. The caregiver may need to learn that saying, "I am tired," is not betrayal. Asking for help is not weakness. Wanting rest is not selfishness. A person can love their family and still need space to breathe. A person can be responsible and still have limits. This is a lesson many families need to hear. The story may also show how family members respond when the dependable one begins to show weakness. Some may finally understand. Others may feel offended because they are used to receiving. That reaction is realistic. When someone has always been strong, people do not always know how to handle it when they finally admit they are tired. But that moment is important. It reveals whether the family truly loves the caregiver as a person or only depends on what the caregiver provides. True family love should not only receive sacrifice, it should also protect the one sacrificing. That is the emotional lesson at the center of this arc. Love must be mutual even in caregiving. The caregiver may give more physical care, financial help, or emotional support, but the family should still give respect, gratitude, patience, and compassion in return. Even a simple thank you can matter. Even a gentle word can help. Even asking, "How are you really?" can give comfort to someone who has been silent for too long. From a storytelling point of view, episodes 4 to 6 serve as the emotional pressure point of caregiver. The opening episodes introduced the duty. This middle section shows the cost. It takes the noble image of caregiving and places it inside real human exhaustion. That makes the drama feel honest. The story does not say caregiving is bad. It says caregiving is difficult. It says that sacrifice is beautiful, but it should not be romanticized until the person sacrificing disappears behind the role. A caregiver is more than their duty.
They are more than their usefulness. They are more than what they can provide. This message is especially important for viewers who have lived similar lives. Maybe they cared for an elderly parent. Maybe they worked far away to support siblings. Maybe they became the breadwinner too early. Maybe they became the family problem solver. Maybe they were praised as strong but privately felt tired, lonely, and unseen. Caregiver gives voice to those people. It reminds them that their exhaustion is not weakness. Their longing is not selfish. Their need for appreciation is not wrong. Even people who give with love need to feel loved in return. The drama also teaches families to be more sensitive. Do not wait until the caregiver breaks before you notice their pain. Do not only call when you need something. Do not treat sacrifice as if it is automatic. Do not assume that the strongest person in the family does not need comfort. Sometimes the most responsible person is the loneliest one. Sometimes the one who cares for everyone else is the one who goes to sleep with the heaviest heart. Sometimes the person who seems dependable is only dependable because they feel they have no choice. That is why this part of Caregiver is emotionally powerful. It makes the audience look at sacrifice from the inside, not from the outside where it looks noble and admirable, but from the inside where it can feel lonely, tiring, and painful. Overall, Caregiver episodes 4 to 6 deepens the story by showing the hidden emotional cost of being the person everyone depends on. It is a moving reflection on burnout, family guilt, distance, duty, and the need for appreciation. It reminds us that care should not move in only one direction. The person giving care also deserves care. The strongest message is this: family love should not be measured only by sacrifice. It should also be measured by how well we protect the person who sacrifices. A caregiver's heart is not endless. Their patience is not unlimited. Their strength is not a reason to ignore their pain. In the end, Caregiver teaches that true love does not only ask, "What can you do for us?" True love also asks, "Are you still okay?" And sometimes that one question can save a tired heart from feeling completely alone. Before we end, let me ask you this: who deserves more understanding in this story, the family who depends on the caregiver, or the caregiver who is silently losing strength while trying to help everyone? Share your thoughts in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next tea review. Share this video with someone who understands the sacrifice of caregivers and family workers, and thank you for watching. See you again in the next story.